tukwifurije kugira ibihe byiza cyane aho uri hose, ari nako kandi duhera amakuru yacu mu kinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru rero cyatubwira uko amakipe mu gihugu cy'Ubufaransa yitwaye ku isoko, akaba rero Paris Saint-Germain yarongeyemo Moise Kean, Danilo Pereira ndetse na Rafinha, ariko ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyabahaye 13 kuri 20 cyagerera gitanga amanota hano uko amakipe yagiye yitwara ku isoko mu by'ukuri imbonera hamwe yose rero ngiye hano, ari nako ikipe ya Lens ariyo iyoboye izindi kipe zose mu gihugu cy'Ubufaransa. Kongo yaguze mu myanya yari ikeneye, kandi ikindi yaguze abakinnyi bahita bafitinga mu byo yashakaga gukora rwose. Ikipe ya Lens irimo yitwara neza cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, ari nako ikipe ya Bordeaux ari nayo ya nyuma kuko nta mukinnyi n'umwe yigeze yongeramo, bayihaye 5 kuri 20. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyakomeza kitubwira yuko rero hari abakinnyi bari kuza ariko batabashije kuza, harimo Quaresma ahubwo yasinye ikipe ya Victoria Guimaraes. Uyu nguyu rero akaba yarashakwaga n'amakipe menshi cyane mu gihugu cy'Ubufaransa ariko birangira atabashije kumvikana nayo, ari nako Danny Drinkwater uyu nguyu w'ikipe ya Chelsea ndetse no muri Chelsea akaba yarashakishwe n'ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa ariko birangira byanze. Daniel Sturridge yatandukanye n'ikipe ya Trabzonspor, ubu ngubu nta kipe afite, yashakishwe n'ikipe ya Nîmes ariko nabyo byarangiye bidakunze. Mbere ko twekeza muri Espagne, hano hari wa mugabo rero akagukubisa amakipe ahangaha agaparika mu gitondo kihuse cyane rero ngaka, ari nako kandi tuhava rero twekeza mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport cyatubwira yuko transfer za hiver zo mu kwezi kwa mbere ikipe ya Barcelona rwose ngo yiteguye guhitizana Eric Garcia w'ikipe ya Manchester City ndetse na Memphis Depay ikipe ya Lyon. Abangaba kandi ngizabonera ku giciro kiri hasi kurusha iyo yari gutanga muri iki gihe. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira yuko Dembele atibona muri projet za Ronald Koeman, iyi affaire gukurikirana cyane. Mundo Deportivo ikatubwira ati imvura izagwe cyangwa ibyihorere Eric Garcia naho mu kwa mbere, akaba rero uyu musore ikipe ya Manchester City ukina mu mutima wa defense, akaba rero ngo muzane mu kwezi kwa mbere. Ikinyamakuru AC cyo cyakaba cyagarutse kuri match rero ya gicuti buhuza ikipe ya Portugal ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa uyu munsi saa 2:45 z'i Kigali. Ikinyamakuru kitubwira yuko rero birenze no kuba ari match ya gicuti kuko Joao Felix ndetse na Cristiano Ronaldo bazi Espagne, ndetse Joao Felix akina mu ikipe ya Atletico Madrid, Cristiano no muri jande ikipe ya Real Madrid, barahura rero na Ansu Fati ndetse na Sergio Ramos. Rero ngo ni match y'abastari bakomeye cyane ku mugabane w'Uburayi rero, kandi basanzwe banaziranye, ni match y'uburyohe cyane i Lisbon. Ikinyamakuru Marca cyo kikaba cyagarutse ku interview ndende cyane cyagiranye na Luka Modric. Modric rero wavuze ko ashaka kugabanyira umushahara hanyuma akaba yakongera amasezerano akarita yaringira mu ikipe ya Real Madrid. Ina affaire yo gukurikirana cyane, ari nako kandi yanasoje rero kuri phrase avuga ati Madrid ni mu rugo, ariko ibyo byose mabwiye byo kugabanyira imishahara n'ibindi byose ntago ndabiganira na president w'ikipe. Affaire à suivre. Twekeje mu kinyamakuru Daily Mirror kikaba cyagarutse ku magambo ya Harry Kane. Rero Kane ejo afite match ikomeye cyane rero abongereza bagomba gukina n'ikipe ya Wales ya gicuti, akaba rero yagize byinshi cyane abwira abasore batoya bo mu kipe y'igihugu y'abongereza. Mu by'ukuri rero akaba yavuze ati izi covidiots ndetse n'ubu bugoryi bwose murimo mu bushyire hasi, mubanze mushyire umutima ku ikipe y'igihugu y'abongereza. Ikipe y'igihugu ize mbere, hanyuma ubwo bubari bwanyu ubuyoga kujya mu ndaya n'ibindi byose mu bicikeho kabisa. Ikipe y'igihugu y'abongereza mbere y'ibintu byose. Ubwo rero yabwiraga Ben Chilwell, Tammy Abraham ndetse na Sancho izi covidiots ukoresha zisha amabwiriza ya covid, hanyuma anabwiriramo kandi Mason Greenwood ndetse na Phil Foden bagiye mu nkumi aho kugira ngo bitabire iby'ikipe y'igihugu y'abongereza. Murabyibuka ibirori byabereye muri Iceland. Daily Express ikaba ivuga ko Tammy Abraham, Ben Chilwell ndetse na Sancho izi covidiots ukoresha rero zikaba zitazakina match y'ejo ya Wales, ahubwo bashobora kuzaza ku munsi wo kuwa gatanu. Daily Star ikavuga ko Southgate rero yiteguye kuzakira rwose izi covidiots 3 zifite ikimwaro n'isoni mu by'ukuri rero nyuma yo kuba batazaba banikinnye match ya Wales yo ku munsi w'ejo. Twekeje mu kinyamakuru The Sun kikaba rero cyagarutse ku ntwari ikomeye cyane y'ikipe ya Arsenal Ozil rero akaba ya ntwari y'abafana y'ikipe ya Arsenal nyuma y'uko rero atabaye mascot y'ikipe ya Arsenal, yirukanywe nk'abakozi b'ikipe ya Arsenal bandi bose. Akaba rero Ganaza Yurus mascot y'ikipe ya Arsenal rero Ozil yavuze ati muyishyire hari umushahara wayo nzajya nkungiha kabisa. Uyu mugabo rero witwa Jerry wanumaze imyaka 27 asavinga ikipe ya Arsenal mu by'ukuri nka mascot abikora kabisa bikunze,
ubona yitangira ikipe rero akora akazi ke neza. Ozil yavuze ati oya uyu muntu ntago twamutesha agaciro gutyo. Akaba rero yari yatangiye no gutabarizwa ku kinyamakuru The Sun kikomeza kibivuga. Akaba rero ikipe ya Sporting Club de Portugal nayo yari yavuze ati rwose turamukusanyiriza inkunga ngaha muri Portugal. Muri Espagne ikipe ya Sevilla yari yavuze ati turamukusanyiriza inkunga rwose tujye tumuhemba. Ariko byarangiye Ozil rero nk'umukapo rwose abantu bose bemera avuze ati yewe amafaranga nzajya nyiha uyu Jerry akomeza akazi ke akunda. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kuri interview ya Edson Cavani yagiranye na radio yo muri Argentine, yabaganiriye byinshi cyane rero anababwira impamvu nyamukuru yatumye atongera amasezerano y'amezi 2 mu ikipe ya Paris Saint-Germain abashe gukina Champions League. Burya Cavani ukuntu byamugendekeye byari hatari. Umufiance we Joselin yanduye COVID-19 nyuma yo kurangije amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo rero Cavani yahise ahangayika ivy'umupira mabishyize ku ruhande ajya kwita ku musheri we. Mu kujya kwita ku muryango we rero byatumye atongera amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ahagarika football abanza kwita ku muryango we, anatangaza ati umuryango wanjye ubanza mbere y'ibintu byose. Cavani ni umukapo cyane kabisa. The Sun ikagarutse kandi kuri Xherdan Shaqiri akaba yamaze kwandura COVID-19, akaba ari umukinnyi wa gatatu w'ikipe ya Liverpool wanduye COVID nyuma ya Alcantara ndetse na Sadio Mane. The Sun kandi kagatse ku musore witwa Kepa Arrizabalaga. Kepa akaba yaganiriye byinshi cyane mu by'ukuri, akaba rero yavuze ati rwose mfite confidence, nifite icyizere ko nzagaruka umwanya wa mbere mu ikipe ya Chelsea. Ati nayigeze mufite imyaka 23 naje hano nje kwitabira projet nziza nabonaga ikipe ifite, ni club nziza, nkinira ikipe y'igihugu ya Espagne, nkinira ikipe ya Chelsea, na amaklub akomeye ku isi. Ati mu buzima bibaho ibintu bikanga ejo bigakunda, ariko mfite icyizere yuko ibintu bizakunda. Ariko nababajwe n'ikintu kimwe, nababajwe yuko communication zanjye hagati yanjye na coach byose byaberaga muri press conference. Akantu gashaka kuza kumukoraho tu. The Sun kandi kagarutse rero ku matransfer agikomeza uko mu gihugu cy'Ubwongereza bo hagati y'amaklub n'andi biracyakomeza transferi. Akaba rero duhera mu ikipe ya Nottingham Forest ikamaze kubona umutoza mushya Chris Hutton. Akaba rero yaje mu ntebe ishyushye nk'uko ikinyamakuru kibivuga, kuko umubosi w'iyi kipe w'umugereki nta kindi ashaka. Yavuze ati Chris Hutton ufashe ikipe usimbura Sabrina Mushi, ariko turashaka kuduhesha tike kujya muri Premier League uyu mwaka. The Sun ikagarutse rero kuri Chris Smalling wakiriwe neza cyane i Roma ku munsi wo kuwa mbere nimugoroba, ari nako rero uyu mugabo sinye imyaka 4 mu ikipe ya AS Roma, ari nako rero miliyoni 13 z'amapaundi zagenda zikagera kuri miliyoni 18 rero AS Roma izirikirwa ikipe ya Manchester United. The Sun yanagarutse kandi ku ikipe ya West Ham United. Rero West Ham ikabiri gushaka Craig Dawson w'ikipe ya Watford, ariko igomba kwishyura miliyoni 4 z'amapaundi. Kugeza kuri ngo rero West Ham iracyashaka umukinnyi w'umutima wa defense nyuma yuko n'ibya Fikayo Tomori byanze ku munsi wa nyuma. Fikayo Tomori ava mu ikipe ya Chelsea mu ikipe ya West Ham byahise byanga. Demel ikaba yagarutse ku ikipe ya Man United rero n'impamvu itaguze Ousmane Dembele. Impamvu nyamukuru, Ousmane Dembele afite amasezerano arangiye 2022 n'ikipe ya Barcelona. Uyu musore akaba yaragombaga kuza mu ikipe ya Man United, n'abishakaga United nayo yaramushaka kumutira, ariko sasa baramubwira ati mbere ko tugutiza muri United urashaka kuyijyamo turabibona, so banza dusinyira ngaho mwaka umwe wongereho kugira 2023. Dembele arabyanga. Dembele byanze ugahita bamubwira ati rero ibyo byo kujya muri Man United forget. Uko byagenze. Dembele kandi ikaba ifite umunyamakuru hano witwa Pete Jensen akorera Barcelona, akaba yagize impungenge cyane zikomeye cyane kuri Thomas Partey, avuga ati Thomas Partey biramusaba umuvuduko nimba ashaka kuzakina mu ikipe Arsenal agafitingamo, kuko sumu holding midfielder nkuko abafana ba Arsenal babitekereza. Yavuze ati oya ntago ari we, kuko bamuhashyize last season igihe Man City yari imaze gutwara Rodri Hernandez aka Sultan. Amaze kujya mu ikipe ya Manchester City nibwo ikipe ya Atletico Madrid Diego Simeone yafashe icyemezo afata Thomas Partey amukinisha nk'umuholding midfielder, ariko asa nk'azamuka agakuvurwa na Saul Niguez cyangwa se Koke. So birasaba ko n'ikipe Arsenal rero imukinisha muri ubwo buryo, ni musigaye wenyine imbere ya defense, ati abataka mu Bwongereza bazamusiga nk'amashanyarazi. Akaba rero avuga ati mu buzima bwe ntigeze ariko nk'umukaseri, akaba agomba kubyiga mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko yabishobora akazamura ikijyanye n'umuvuduko we.
anako kandi umunyamakuru atubwira ko rero ikipe Arsenal yakamukoresheje hagati ya Denis Bayos ndetse na Granit Xhaka bakamukuvura ahubwo akigira imbere mu kuntu gatoya ku buryo arinkinga na attack mu buryo bworoshye cyane. Reka rero Mikel Arteta uburyo azamukoresha. Reka rero dusoreze mu kinyamakuru Record mu gihugu cya Portugal kitubwira yuko Joao Mario tayari yamaze kwanga deal ya Paris Saint-Germain ahita agiye mu ikipe ya Sporting yamaze kuyigeramo bamaze no kumwofficializa. Anako kandi Record zanatubwira ko Malang Sarr yavuye mu ikipe ya Chelsea zo muri Porto, Philippe Anderson yava muri West Ham aza mu ikipe ya Porto, ari nako Magrigic yavuye muri Liverpool aza mu ikipe ya FC Porto, ari nako kandi Jean-Claude Todibo yavuye mu ikipe ya Barcelona akaba yaje mu ikipe ya Benfica. Les amis, bibe byiza cyane.